apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ni pilang dito'y shop inton madamdama. Isurom dagiti rumbang aramiden na Maris. Wen, madam. Noan niya ti trabaho ni Carol, iso ti aramiden na. Wen, madam. Siyak ti makaam mo amang isuro keng kuana. Ibagam ta agaramat iti money detector. Amangan no at dati bayad da apeke, kat di na masiputan. Awan pagdanagan nyo, ta aramidak ti amin akabailak para iti negosyo yo, madam. Dayta kat ti kayat ko kan ka, mapagtalkan ka talaga. Ay nawaw, sigud mat, madam. Nabayag maten nga empleyado dak. No kasta ka na yun. Nayunak manen ti sweldo minto numayatawan. Day tati kayat ko, madam. Sa anak mo't di nga imot no kwarta ti saritaan. Tinapatagan niya kat ambom ter aramidam. Agyaman aklaunay, madam. Agsubli ak nga ruden iti counter, tanay. Adamanan customer tayo. No adda ti customer, di mo liplipatan ti umisam pilang. Ah? Nakita ka na kami suot ka itay, kabayatan ti panagsari tayo iti customer tayo. Ay, kwa. Pasensya kan nalipatak mo't ngagpaiso. Ay nawaw, saan ama balin analipatam? Saanin ama ulit? Adda ti money detector di ta drawer mo iso ti aramatam tapno makasigurado ka asaan apiki ti ibaybayad dakeng ka. Wen. Adda pay may saan adlaw ko keng ka. Anya day tamaris. Nakabunbuntog kang agungunay. Ay, pasensya kayon Sa anak laang ngamin nairwam. Maikadwang aldaw ko laang matita. Ay nawaw, saan arason day tapi lang? O sige, inton sumaruno, amukon ti aramida. Rumbang laang, no makita ni Madam ti kasta a performance mo, amangan no panunutan na adi ka insuro, uray kanayon mat nga ibagbagak dagiti rumbang aramida. Pilang, kumusta ti trabaho? Okay lang, magtatang. Ay, nawaw. Okay lang ko ram. Ngam na kami suot. Kamot ang nag-awid. Saan mat anarigat unay ti trabaho? Ngam medyo marigatan naklat tatang. Apay mag. Nakaung-ung ngamin jay katrabahwak tatang. Kasla iso ti bus. Ang mga no kamalingamin ter aramidam. Saan amaliklikan tatang? Amoy mat. First time ko ti kasya at trabaho. Iso ama ikawa akmat basit. Ano samlatan anak kau? Bareng masurusurum adagaw. Tatang, ituloy ko lat na tinarugyak. Narigat nga tati agaplay. Hello? Si kapay laang timang ilukat iti shop, wan. Si Kangay. Maladawak asumrak ita. Ni, asino ngay ti kadwak ijay? Sapay on travel ni Ma'am Nerissa. Ay nawaw, insurok matan dagiti rumbang aramidam. Angang. Kapaalam day tapi lang. Kasanungay no agkamaliak ijay. Kapaalam day ta ko na lang arudan. Jay ko si kapay laang timang itime en kanyak. Di bale kat saan mo't akasapulan ti fingerprint dita. Anya nga oras ngay nga umay ka. Jak pa'y sigurado. Basta umunakan. Sayang mo't ti malakwan ta kuma, numaladaw ta adwa. Sige nga road. Nakabutbuteng gamit bakit? Ay nawaw, anya ka diti parikot, Cesar? Alas 9 ni tagsapa. Kut, anya kumaita no alas 9 ni ti agsapa. Saan mo mat a day off ita? Anya launa ti pagdandanagam ket tinawagak mat ni pilang itay. Anya? Ni pilang payla ang timang itime in kanyak. Di balay, ket saan mat akasapulan ti fingerprint ijay. Mabalin ay amot ti kasjay. I-time inan na ka, ket awan ka mat ijay. Mabalin ano siyak.
Delikado ti kastangan aramidam bakit? Kasano no maamuan ti busyaw? Awan mo't ni Ma'am ni Risa. Un trouble day jay. Di na maamuan no saan nga agpulong day jay apilang. Kita, ang mga nuday tamanan ti pakaikatam iti trabahom. Kumusta ti trabaho yo, Maris? Okay laang madam. Da kayo nga'y, kumusta ti travel yo? Na-enjoy mi mat? Aywan ni Pilangay. Kumusta mo ti trabaho na? Okay laang madam. Amuna mo't ti aramiden na. Nalakamot gayam ang masurwan day ti apilang. Wen madam, nagagatpay. No kasta nga rod, isulatan ti kadwam ngagtrabaho dito'y a branch. Saan ako ngagbirok iti sabali? Takas na ko nam, kat nagagatmat. Wen madam, saan laang ang nagagat? Nalakapay a kasarsarita. Umay kapay man ditoy. Apay ka di. Si kapay laang timang i-display ka dagitoy. I-display amin Ay nawaw, saan pa'y analpastar aramido? Ituloy mulatan madamdama. Masapul nga i-display daytoy, ta iso tibilin ni madam. Trabahom dayta, saan ka di? Ay nawaw. Apay akas tamat ti panagsasaong kanyak. Saan ka day at ibilin ni madam kat agtinulong ta? No awan mat ngamin ni ma'am, katsyak akanayon ti agun-gunay. Kagagangay na Training mo laangan dayta. Anya? Di ka nagreklamo. Umay kakit di tap numalpasan. Itaman pa di ka nagreklamo bakit? Wen na-enjoy ko ti trabahok ita. Sa anak mabannog no kas di akanayon. Anya? Ay, naimbaglangan taday di apilang ti pinili ni ma'am makadwak iti day di branch. Adlan samot kalukwan nga aramidam. Kalukwan mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Wano? Ipaspasan ti trabaho mo kinipilang. Iso adi ka mabambanog. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti trabahok. Tinapatag kat agsusweldo aklat ta. Ay, makabannog tatang. Kasta talaga tagtrabaho anak ko. Ad dapay ang makabannog, takas jay mo't ti katrabahuan. Ay nawaw, apay ti katrabahoam. Ipasa namat ngamin ti trabaho na kanyak tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Ay nawaw, iba gamit ti busyo Saan mo ta mabalin na sikat ti mga ramid iti trabaho na, tagdamo ti trabaho. Close dalaunay ngamin kan Ma'am ni Risa tatang. Kasta nga ruday, agan anos kalatan. Nakabutbuteng ti agsao tatang. Ang mga no isupay ti pakaikatak. Sapay lang kumaata makita ni Madam ti kasjingar aramiden na. Baon a baon, intun kwan ag cellphone. Sa anak nga umay dito'y shop inton bigat, tadaman lakat kon. Da kayo pa'y lang ti makamo iti shop ko pilang. Ay, wen Madam, manungal daw yu ijay Madam. Talo nga aldaw. Ay nawang, mabayagan kay magayam ijay Madam. Mabit lang day chay. No talong aldaw nga awan ni Ma'am. Kaya't asawan day ta. Talong aldaw manin nga ibabaunnak day di a babae. Oh, napauli makamat pilang. Ada ka di parikot? Ay, kwa, Madam. Awan mo't kit di. Kaslada kayat mo nga iba ka. At to yan, timpagatang mo nga ice cream, madam. Magala kay ti saggay sayo kinipilang. Agmerienda kayo pa'y. Agyaman kam launay, madam. Nasaya at mat, ta sinong batam titawag ko pilang. Itay pa'y ataw tawagan ka, ngam no apay adi mo matsungbatan. Busy ak dito'y shop. Anya nga oras nga umay kaya. Paumayon, itay inan nakpay man dita. Manan? Ay nawaw, agrekreklamo ka? Paumaya kun kuna lang arudan. Paumayan ko nam. Ngam sigurado amalum tumanan nga da ka dito'y. Apay, di mon kabailan ti trabaho dita? Marigata nak nga rod. Nang runa no agigidan dagiti customer. Amok arason mo manan dayta. Saan mo't anarigat ti aglakaw? Unangam. Basta aramidem latan ti imbagak. Aywan gayam. Sigurado nga awan ti customer iti kastoy nga oras. Aramidem pay man di report nga adda di talamisaan ko. Ituloy mo pay laeng takasapulan ni Madam Dayjay. Ni, jak mo ti agaramid iti report. Trabahom dayta saan ka de?
Ay, nawaw. Anya ti imbaga ni Madam Aya, ag tinulong ta, saan ka day? Apay nga agreklamo ka matay. Day off mo. Inton Sabado pay. Apay nga rod adi ka simrag. Inton malamlangan. Nay, sayang mo timay sa aldaw. Apay kumasayang kat agswildo aklat tamot. Kasano ko mga agsweldo ka kat di ka mo't nagtrabaho. Adaya mo't kasta. Kada ah. Agure ka. Inpasam sa amot iti katrabahom ti trabahom ijay. Ka-training na mulangan ah. Ay awan mo, bakit? Sipod adda ni pilang kat kasla si kamot ang tibos no agsasao ka. Saan adakas ti agarapaap? Day tanto ti pakaisagmakam kunak tumag. Mangrika pa kong Maris. Apay nga italaang ngay may ka. Agpudno ka man kanyak pilang. In time inan nakadewin now. Aywan, nalipatak mo tan. Ay nawaw. Imbagak makang ka. Nalipatak nga raw, gapo iti kinaado ti trabaho. Nalipatak mo tan tibilin mo. Di awanan gayam ti swilduak itangal daw. Apay ko mga sweldo ka, kat saan ka mat nagtrabaho. Laglagi pa maasyak ti makagapaw no apay anakastruk ka ditoy. Tinulungan ka kin madam. Iswa ka ba alak ti mangipaikat kang kano kayat ko. Ang mga no agraman report nga paramid ko kat di mo inaramid. Talaga asaan ah? Jak nga rod ang muno kasano. Ay nawaw. Iyawid mo, taramidom iti balayaw. Training mo malangan dayta, isu adikan agar ti artay. Rabi nakaraing ka pa ila ang anak ko. Saan pa'y analpas to'y report nga inpaaramid ni Maris kanyak tatang? Ay nawaw. Inparamid naman nun ti trabaho na king ka. Un tatang. Hindi pa'y mo ngamin ngay bagbagaking ka nga gipulong kay ti busyaw. Saan mo na mabalin ti kasta? Si kakit din ti mga ramid iti trabaho na kuma. Last day to yan tatang. No ipasa naman ng ti trabaho na kanyak. Agpulong akon kun madam. Rumbang laang Saan mo na mabalin asi ka ti mga ramid iti trabaho na? Tagpada kayo mo nga agsusil daw. Ay, awan manen. Sulok manen tagtrabaho dito eh. Imay laang nag-time in. Idikwan, pimanaw manan. Apaw. Kumusta kayon, Pilang? Madam? Ay nawaw, apaya kas tatitsuram. Kasla naklaat ka nakakita kanya ka. Ay, ti kunayo kat talo nga aldaw nga awan kayo, madam. Inton bigat kumapay nga gawid kayo. Kasi ti apo, nalpas mo't adagos tilakad mi. Ni Maris? Ay, awan ni Maris dito'y, madam. Kat no nakita ka naka-time in. Kinapudno na, may laang nag-time in itay, madam. Kalpasan na, pimanaw mo dun. Anya? Isumot ti aramid na, madam. Siyak pa yun ti mga aramid iti trabaho na. Taipasa na mo't kanyak, tunggal awan kayo. Ay naglukon. Jak magustuhan ti kasya ngay naramid mo, Maris. Ikan nak kumapay iti may sa agundaway, madam. Suswalduan ka. Ngam kastamot gayam tar arabidam tunggal awanak ditoy. Saanan ang maulit, madam? Talaga asaanan, tay tamot lang, ikatan kan. Kaasyan na kuma, madam. Awan amok apagtrabahwak. Dakal ti panagtalagkukan ka. Saan ko pa yan nga i-review ti CCTV? Tanagtalaka ka nga rodkan ka. Amom dayta, ngam anya tinaramid mo. Madam. Itad kon ti maudi asweltom. Tapno malpasan ti saritaan. Saan ka maikat na awan tinadagsin na makagapo, Maris? No daddumak at maladla daw kamot ngamin nga agrubat. Di mo pa'y aramidan ang nasaya ti trabaho mo. Dayjay apilang ti makagapula kay. Ay nawaw, agpabasol ka pa'y laang. Una tapod numot. Amangan no sinubraan na ti istorya na kini madam. Basol mo kit di Awan ti mayat amang sweldo iti tao asadot, bakit? Iso nga ro daw susweldoan da ka, tapno agtrabaho ka. Hay na, umistress. No amok la akas ti mapasamak. Inununa ak kumanday di apilang tauray iso ti naikat. Narambuyang kabut ang nagawid, anak ko. Nag-overtime kami kan ni Madam Nerissa, tatang.
Inikat na nga minin di kadwak. Jay katrabawam abaon. Wan tatang. Ay nawaw. Good news nga ron ano kasta. Kasla makonsensya ak tatang. Apay ko mamakonsensya ka kaya. Hey, jakman amo tatang. Basta makarik na ak iti konsensya. Ay naanak ka. Nuawan ti basol mo. Awan makagabaw. Napno makonsensya ka. Si kamod laang tinangibaga at tinararamidan di trabaho na. Kat no inikat man ti busyaw, basol labot kanday ta. Sa dino tinagapam? Iti shop ni Madam Nerissa. Ay nawaw, anya tinaramid mo ijay. Inikat na kalangaruday. At damot tan inala na akasukat ko. Anya kumaitano at dati kasukat mo. Ay, nagsakit itirik na lakay. Na, apay ko maamasaktan ka. Kat si kamot tinangaramid iti kalukwan. Ay, jaklaim pagarup ama pasamak ti kastoy lakay. Sardangan nakman, agbiro ka kiti iti sa bali a pagtrabawam. Di mo namnamaan a pagsublin na katisigo dabos mo. Pagaplayak kumangay. Ginagbiro ka ah. Dahita ti ganabon ti empleyado a feeling boss. Grabe kamot nga agsasao. Ibagbagak lang ti pudno. Inton sumaruno, di ka ngamin agbalin nga agraraman. At dakay jay tapno agtrabaho. Saan atapno anderem ti padam nga empleyado. Ay, nawaw! Tratwam anasaya at tipadam nga empleyado. Di mo ipasa wano ipaaramit ti trabaho mo kadakwada. Kang runaan iti amin, di mo panunutan anangat ngato ka. Taamang ano day tantupay ti pakaikatam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.